Ngiyabingelela abazalwane bonke egameni likaJesu namhlanje ntambama. Ngibingelela ngokukhethekile omama befundisi, Lady Bishops, Lady Apostles, the prophetesses. Ngiyabingelela kubo bonke abaholi bamabandla abaphethe umthwalo kaNkulunkulu baphakamisa umphongolo kaJehova. Bonke abanomthwalo wokwelusa ngiyabingelela ngokukhethekileyo abazalwane bonke omama abaphethe amakhaya, insika zamakhaya, ama-managers amakhaya, abantu abenza ikhaya liphile lifudumale bonke ngiyabingelela. Bese ngiphinde ngibingelele intombi zonke egameni likaJesu, imbali zethu, abantu abahle ngaphakathi before babe bahle ngaphandle. Ngibingelela abaprofetikazi balesi sikhathi abancane egameni likaJesu. Oh haleluya. Ngithi bazalwane nje ngibingelele ebese ngithi enhlizweni yami kugcwele ukuthi uNkulunkulu ophayo amandla ungamandla ethu. Ngifisa ukukhuluma namhlanje isihloko sami sithi kunamandla avalelwe kithi, kunamandla angaphakathi komuntu wesifazane, kunamandla uNkulunkulu anikezwe kumuntu wesifazane enikwa uNkulunkulu. uNkulunkulu wakhetha lamandla phakathi kwabo bonke abantu, kwabesilisa nabesifazane, wakhetha wesifazane ukuthi amnikeze lamandla. Ngiyafisa sivula amabhayibheli ethu ebazalwane ntambama, incwadi uPsalms 28 uverse 7. Fundeka kanje: The Lord is my strength and my shield. The Lord is my strength and my shield. The Lord is my strength and my shield. Ngiyafisa namhlanje ukukhuluma ngamandla avakalelwe kithi njengabantu besifazane. Ngiyafisa ukukhuluma ngamandla avalelwe kulo yamama oyibone ngathi yena uyisehluleki. Ngiyafisa ukubonisa umama thizeni ongilalele othi mina abantwana bami bonke bangijikele, mina abantwana bami bonke abayenzi lento engifisa ngabe uNkulunkulu ngenzela yona ngabo. Ngifisa ukukhuthaza namhlanje mama ulalele ukuthi kunamandla avalelwe kuwe. Uma izimo engahambi kahle akusho ukuthi weak, akusho ukuthi powerless. Ngifisa ukukhuthaza ngokuqinisa ukukhumbuza ukuthi amandla akho akuwe angaphakathi kwakho. Amanye amandla umephela kuwe. Swalande emthandazweni. Ngifisa ukukhuluma nomuntu wesifazane namhlanje othi mina ngiphelwa amandla noma anginalo ithemba la kusasa. Owesifazane omncane nomdala, noshadile nongashadile, omncane edlule emzimeni bonke adlula kubo. Kodwa ngiyafisa ukumkhuthaza ngithi namhlanje noma ngabe udlule emzimeni bonke odlule kubo, noma ngabe ubona ngathi ugcwele ishame empilweni yakho, noma ngabe ukona amahlaza abakwazela wona, ngifisa ukukukhuthaza ngokuqinise sithando sami namhlanje ukuthi kunamandla avalelwe kuwe, kunamandla kufanele uwadrawwe. There is inner strength that you need to go deep in prayer and go and draw this power. You go and draw this strength in prayer, in the word of God. Ngiyafisa namhlanje ukuthi kafushane ngikhuthaza ibandla kaNkulunkulu ukuthi akhona lamandla, kunalamandla athi abanye abantu bekubukela phansi, bengakwethembi ukuthi ungenza into esile noma engcono. Uma ushiwe umyeni wakho bekubona ngathi uyisahluleki somfazi, engathi uxoshwe uwendlini. Kodwa ngifisa ukukukhuthaza mama, lapha ekhaya indoda ikishile uyihlazo kubantu behleka bejabule behlekisa ngawe bethi nje kazi ubethi kuzoba kanjani, kazi ubethi kuzoba yini, indoda ixoshwe nguye lona ekhaya. Kodwa ngifisa ukukhuthaza ukuthi noma uzazi ukuthi akwenzekanga okubi esidini lakho, usathana ungenile nje emzini wakho, ngifisa ukukhuthaza sithando sami ngiqinise ukuthi lo musa kaNkulunkulu lo esihamba nawo uthi sinikiwe amandla. uJehova uNkulunkulu wethu ungamandla ethu nesihlangu sethu. Ungezwe ngathi weak, uyibone ngathi udelelekile, uyibone abantu bekubukela phansi ebese uyibona uyilutho, upowerless noma useless. Kunamandla abekiwe kuwe wena umuntu wesifazane, noma ngabe kuthiwa uyintombi, usingile, uyibone kodwa ngathi ivelu awunayo, awuzizwa kahle, uyibone ngathi ithemba awunalo lokuthi uyoba unkosikazi ngelinayo yomuntu othile. Ngifisa ukukhuthaza namhlanje ngiqinisa ukuthi kunamandla avalelwe kuwe. Focusa kulamandla onawo uNkulunkulu akunike wona. Kunezinto ezinkulu okufuneka uzenze phambi kokuthi uzojaha ukuya emshadweni. Kunamandla uNkulunkulu akunikeze wona akuthi makufanele abanye abantu besifazane bekubuka bethi lona ngeke abe lutho kusasa, kodwa wena ume emandleni uNkulunkulu akunike wona ukuthi wenze izinto ezinkulu zenzeke. Ukholele kulamandla onawo owanikwa uNkulunkulu aphakathi kuwe. Kunamandla balaleli lapha enilalele khona le clip. Ngithi umuntu wesifazane ugcwele amandla noma ngabe kuthiwa kwenzekaleni empilweni yakhe, ugcwele amandla umuntu wesifazane. Umuntu wesifazane nje noma engabe uyibuka uphansi umncane kangakanani phakathi kwabanye besifazane, kunamandla akho, unique ngendlela yakho. Kunamandla akho uNkulunkulu akunike wona ukuthi wenze into yakho, ukuthi uhambe kulane yakho, ugijime ngamandla akho, ungayifanisi nabanye abantu besifazane. Noma ngabe into zakho ayikalungi empilweni yakho, noma ngabe seyilungile, kunamandla ukuthi ukwazi ukwenza into zenzeke.
ngifisa ukukhuthaza ngokuqinisela lapha ekhaya mlaleli ukuthi konke sinakho sikunikwe uNkulunkulu ngamandla sinike wona hayi ngawethu amandla esinawo siwathola kuJehova siwathola kuNkulunkulu ngemkhuleko siya kuye kuNkulunkulu siyokhala kuye siyodumisa kuye siyobonga kuye the minute simdumisa simworship uNkulunkulu ofanele ukudunyiswa bazalwane noma kunzima empilweni noma sehlela izimo ezithile ezisenza siqhele sizwe ngathi sifanelekile ukubizwa ngabantwana bakaNkulunkulu sinamandla ukuthi siye kuye sithi God, you are with us even in this time. Sithi God, you are our strength even in this time. Isikhathi lesibalaleli ukuthi sazi ukuthi uNkulunkulu wethu ungamandla ethu. Noma abantu besibona ngathi sizehluleke kuphi, kodwa ngifisa ukukhuthaza ukuthi go and draw your strength in prayer and in the word of God. Hamba kuNkulunkulu ubuyele kuyolanda amandla akho. Amandla akho akuNkulunkulu. Amandla avalelwe kuwe. Abanye abawazi amandla abanawo. Abayibone efanelekile, abayibone bengcono. Bafise ngathi njalo bengaba abanye abantu besifazane. Akakwazi ukuzamukela umuntu ukuthi ubani uyini. Uyazenyezwa ibukela phansi akanalo ithemba. Ngifisa ukuthi umoya engcwele namhlanje ntambama avuse ithemba kuwe. Abuyise ithemba nokuzethemba. Egameni likaJesu ngiyafisa ukuthi mlaleli usalalele le clip uyibone into kaNkulunkulu kuwe. Uyirecognize into uNkulunkulu akwenzewa yiyo and believe ukuthi umuntu wesifazane othwele umphongolo wesivumelano sikaNkulunkulu. Othwele umbono onamandla kaNkulunkulu. Noma abanye bangakubuka bekudelele bekubukele phansi kangakanani. Ngizokukhuthaza ngiqinisa ukuthi sithandwa sami wena unamandla. uNkulunkulu ukunikile amandla ukuthi wenze izinto zenzeke. uNkulunkulu unikile ukuthi lo mshado noma ngabe izinto ziyaxegezela awuqinile. Ukunikile amandla ukuthi uyibambe iqine, ubambe umuzi wakho ushisa, abantu bekubhekile, kunzima, kuphihlika, ubuke ngathi kuyaphela. Ngithi kunamandla njengoba kuphihlika kukanjalo nje emzini wakho. Ubona umshado wakho uqebezela, uthamba engathi uyaxega, engathi uyaphela. Yima unamandla okuma umele umshado wakho, ume esikhaleni sakho njengonkosikazi. uNkulunkulu amisile kulelo khaya. Noma kunzima, isikhathi sakho noNkulunkulu siyeza. Kuzolunga, bekezela uqinisele. Isikhathi sokuthi sirecognize amandla kaNkulunkulu, siyibone nathi ukuthi sinamandla kangakanani. Uma siya uNkulunkulu ngemkhuleko, kunamandla uJehova avezayo. Kunamandla uNkulunkulu asigranta ngawo. When you go loyally to him, when we go faithfully to him, uyavela beNkulunkulu asinikeze lamandla. Ngithanda incwadi yama-Proverbs chapter 31 verse 17. Uthi she is energetic and strong. Shokomosa. She is a hard worker. Oh hallelujah bazalwane. Umuntu esifazane onamandla, okhonayo, strong, osebenza kanzima. Isikhathi kaNkulunkulu yiso leso ukuthi uyikholwe ukuthi unamandla kwezi zinto zenzeke. Uma uvuma i-anxiety icindezele, kunamandla obekwe kuwo. Phezu kwe-anxiety yilwa ume uvezele amandla kuwe, ulwe uyinqobe uyisuppresse emthandazweni ezwini likaNkulunkulu. Uma uze ukuthi une-depression noma unokuzenyeza low self esteem, yilwa ume ngaphezulu kwe-low self esteem, ube ngaphezulu kokuzenyeza nokuyibukela phansi, ngoba kunamandla obekele wona nonikwe wona. Kunamandla akuwe njengamanje nalandwa uNkulunkulu obekelwe wona ezulwini, ukuthi masiya kuwe sesiweza ukuthi amandla yaphela. Siye kuye asinike. He is a God of restoration. uNkulunkulu wamandla, ungisomandla. Kholelwa kulamandla ukuthi uNkulunkulu noma abantwana bakho bephumile ekhaya bengekho begcwele izinkalo, ungabazi bakuphi badlani, kodwa uthi ngoba uNkulunkulu nami, ungamandla ami, uyisihlangu sami, abantwana bami lapha bakhona, umkhuleko wami uyawuzwa, ngiyabalanda ngamandla negunya unginikela nemkhulekweni. Ngimthanda uDavide bazalwane ebhekana nesiqhwaga uGoliath. Uma yakulesi siqhwaga akayanga ngokuthemba kuye, kodwa uthembe amandla kuye uNkulunkulu amnike wona, hayi ngawakha amandla. Ingakho ngifisa ukukhuluma namhlanje ngithi amandla onawo amandla anguNkulunkulu, ungamandla ethu, hayi ukuthi urelaya kwawakha amandla. uDavide akazange akhethe ukurelaya kwawakha amandla. Yebo uNkulunkulu umnikile amandla athi la kuye, kodwa emqondweni nasenhlizweni yakhe wathi ngifisa ukurepresent uNkulunkulu, ngifisa ukuveza lamandla uNkulunkulu anginikeze wona. Hayi bazalwane, waya ngoJehova, waya ngethemba, waya ngesibindi, waya emncinyana kuGoliath, embhekile isiqhwaga emude, kodwa wathi ngizoya kuye. Wamtshela athi angizi ngami, kodwa ngize ngamandla kaJehova, ngize ngoNkulunkulu wami. Wamtshela azange aphele isikhathi indwayimani wayishaya sawa phansi isiqhwaga. Bazalwane, le ndwayimani yayingeke isimele isiqhwaga soGoliath, kodwa amandla kaNkulunkulu avela ngoDavide ukuthi uNkulunkulu wamandla impela usebenzisa okuncane phezu
okukhulu usebenzisa okudelelekile phezu kokukhulu uNkulunkulu wamandla ungamandla ethu wathi mongena esimeni mntakamaba muntu wesifazane uthi angingeni ngedwa ngingena ngamandla kaNkulunkulu angizukuyilwela nezimpi engidlula kuzo angizukuyilwela ngoba kunamandla uNkulunkulu anginike wona azovela yena ngesikhathi sakhe angilwele ngoba uyindoda yempi bazalwane oh haleluya uyindoda yempi ngikhumula lapha nuwana uyakhala usethempelini uphelelwa amandla bazalwane she is powerless uphelelwe ithemba kodwa ka give up amandla kanawo kodwa ngithanda uwana maye eNkulunkulu ehlala phansi naye ekhuleka kuye ezahluleka nanokhipha amazwi bazalwane uthi umpristi weyana usudake utshwala yini usudake iwayini yini njengoba ubibitheka wenze njani manje uwana uthi awuyazi into esenhlizweni yami ngifuna uNkulunkulu kunamandla engiwadingayo ukwabona uNkulunkulu ewenza empilweni yami ngidinga umntwana ngoba uphenini umphushele ecebeni lokuthi lokho esondelile eNkulunkulu ngifisa ukukhuthaza ngokuqinisa emthandwa sami mlaleli namhlanje ukuthi amandla ethu awokuthi siye landa uNkulunkulu awokuthi siya draw uNkulunkulu umthombo wethu nguJehova ilapho siphuza khona ila sidraw khona amandla we draw strength from God ilapho siphila khona ila siqiniswa khona emthonjeni wokuphila womkhuleko bazalwane wokuzila ukudla bazalwane wokukhotha izwi kaNkulunkulu umthombo wodwa namandla amandla atholakala kuJehova amandla ethu anguJehova haleluya bazalwane uNkulunkulu omuhle uNkulunkulu onaye bazalwane izwi lakhe liyasitshela lithi ungamandla ethu uNkulunkulu ongasiyekelela ungaphakathi kithi uNkulunkulu engakithi ephakathi wethu ubani ongamelana nathi akekho namunye naGoliath isiqhwaga naso sizosibheka singasibheki ngawethu amandla kodwa sibheke ngamandla kaNkulunkulu aphakathi wethu sinamandla uJehova sinikeze wona okwenza izinto zenzeke bazalwane okwenza izinto ezinkulu abantu abangayicabanga ukuthi singazenza umuntu esifazane kholelwa kuwe ngizokuvusa ngithi noma ngabe une depression noma ngabe uyayizwa lento yokuthi uweak emoyeni nasenhlizweni yakho hamba uNkulunkulu uyokhala kuye noma ungasha lutho kodwa mawuye kuye wathi uNkulunkulu ngize kuwe uzobona ukuthi wena udinga amandla uyakwazi ukudinga enhlizweni uyakwazi ukufunayo emphefumulweni wakho uNkulunkulu obonayo emfihlakalweni yakhe bazalwane uNkulunkulu onothando isikhathi sakhe yiso leso ukuthi sibuyele kuye nakuyo le lockdown isikhathi sokuthi siyolanda amandla ethu hayi ukuthi siphumule emakhaya hayi ukuthi silale kuze kushona ilanga kodwa isikhathi sokuthi sifune uNkulunkulu isikhathi sokuthi silanda amandla ukuthi makudlulele lockdown sekudlula izimpi zecorona neCovid-19 sithi Nkosi siyabonga ukuthi wena ungamandla ethu uyisihlangu sethu sinqobile saphuma sanqoba ngoba usenzile saba ngaphezulu kwabanqobi haleluya abantu besifazane kholwani uNkulunkulu amandla kholwani uNkulunkulu othembekile oyithemba lethu nakulesi sikhathi uNkulunkulu othembekile I want to prophesy to umuntu esifazana njengamanje ongilalele othi mina angisenayo ihope yokubhekana nomuntu wesilisa angisenayo into enhlizweni yami yokuthi ngiyoke ngiphinde ngishade ngoba amandla omuntu wesilisa anginawo angizukhona ukuba nomuntu wesilisa I want to prophesy to that woman ethi mina umuntu wesilisa ngisamdinga empilweni yami ngiphoxeke kakhulu I want to prophesy ngithi kuwe uNkulunkulu wamandla uzokunika amandla aphinda kulethela indoda efanelekile enhlizweni yakho noma empilweni yakho ozohlala nayo impilo yakho ibe mnandi ngaphandle kwabo bonke labo odlule kuwo abakuhluzulile nabakushiye nezibazi lezo ibazi uNkulunkulu ufuna ukuyilapha vuma enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu oletha amandla uNkulunkulu oletha ithemba wena unamandla okubamba umuzi wakho hayi ukuthi uhlulekile udinga ukuthi uunderstand ukuthi amandla akho akuphi amandla akho angakanani you need to recognize ukuthi amandla esinawo avela kuJehova ngithi kini nonke balaleli lapha nilalele khona mama khuleka ngathi uyahlanya ke manje khuleka ngathi manje uyagcina engathi ngeke uphinde uthole ithuba lokukhuleka kulesi sikhathi se-lockdown khuleka ufuna uNkulunkulu izinto engahambi kahle umdumise indumise uqiqubuke ngaphakathi bazalwane kunamandla endumisweni umdumise uNkulunkulu uze ukuthi izimo ayihambi kahle umdumise uNkulunkulu ujabule ngoba njabulweni yakhe ilasidumisa khona ilasithola khona injabulo uNkulunkulu wethu bazalwane engathi engasenzela umusa engathi engasenza kahle engathi engavula iminyango asipha amandla okungqongqoza eminyango ethile kule business proposal oyifakile linda ngokukholwa uNkulunkulu usemandleni akhe uzokwenza kwenzeke ungayigive up ukuyikhulekela ibusiness yakho ungagive up ukukhulekela umyeni wakho ungagive up ukukhulekela abantwana bakho ungagive up ukukhulekela umndeni wakho keep on praying keep on pressing he is a faithful God he is a powerful God uNkulunkulu onamandla usinikile amandla usenzile sangaphatsana kwakhe
akakwazi ukuthi abe namandla yena thina singabi nawo uma singaphansana kwakhe. Umuntu wesifazane ngokuthi vela emkhulekweni athola amandla akhe. uNkulunkulu amupha amandla ukuthi avele phakathi kwabantu ehlukile ekholelwa kuye. Kholelwa kuwe umuntu wesifazane. Zethembe mani uNkulunkulu nawe. Mana ngesibindi umemezela indaba ezinhle makufanele kumemezela indaba ezinhle ngokuphandle kwesaba ngoba unamandla avalele kuwe. Kunomuntu okulindela ukuthi akuzwe umkhulekela, akuzwe uprofetha kuye, akuzwe uthi uNkulunkulu yezumusa kuye, ukhuluma ukuphila kuye. Umuntu olinde wena njengamanje ngoba kunamandla ofuneka uwenze wena. Uvele ukhulume khona kufanele ukwenze wena okuthile. Uvele ukukhulume ngoba unamandla. Uyakhuluma kwenzeka izinto. Bazalwane, ulimi isici esincane kodwa siyadala. Unamandla okuphila nokufa olimini lwethu. Lisho njalo iBhayibheli lithi kunamandla olimini lwethu. Khuluma amandla kubantwana bakho. Khuluma amandla kuyifuture yakho. Khuluma amandla empilweni yakho. Khuluma ifuture yakho egcwele amandla kaNkulunkulu evela kuJehova ebright nenhle empilweni yakho. La udlula khona, dlula ungasabheka emuva, ubheke phambili. Ulanda amandla akho amasha ezinto zakhe ezangaphambili ezizayo egameni likaJesu. Ngiyafisa ke namhlanje ukuthi besikhuleke baba egameni likaJesu waseNazaretha. Siyabonga uNkulunkulu onamandla onke ukuthi wena uNkulunkulu wamandla ethu, uyindoda yempi yethu, wena uyisihlangu sethu, ngamandla ethu. Noma kunzima, noma sibona ukuthi ithemba liyashabalala kulezi insuku zokugcina nakule generation esiphila nayo, kodwa siyakhuleka moya engcwele ukuthi usipha amandla ukuthi wena sikukholwe ukuthi uNkulunkulu ozoyirestore. Usangakwenza okusha, usangakwenza okuhle empilweni zabo ngoba uNkulunkulu onamandla. Thatha indawo yakho, sipha amandla singabesifazane, sisukume, sime, silwe impi yethu ngamandla esiwanikwa nguwe, sikwethemba, sincike kuwe. Egameni likaJesu ungamandla ethu. Thatha udumo kwenkosi lukufanele. Siyakubabaza, siyakubonga manje kuze kube phakade. Amen.